Opangang, Opangang, wana yo Opangang, Opangang, ura yo Opangang. Aremo pack lawyer B. Na, oh, Aremo pack lawyer B. Wanna chill, one lip, Aremo pack lawyer B. Oh, na. So, amar we parotino ini. Ka winyu ki gen mau megi wa Odonga to gen ki Gilbert Olanya giti ka tiune iloba Acholi. Big up to you, two big men, the doctors around Acholi. Udika pelo wiwa, udika weka wan ngiyo ji mukene, umede kede. Campaign ma unutika wot kede, ma obino kero chingu chiel me wacho bot dano. Ni umi kui ki ngatini. Adano bene unu neno. Ni ngatino twero. Afoe ni un peo neno pati. Peo neno pati. Un neno kaka. Amira fu mi binu ka repo ching me wacho ne Batwa lo kit kum district ni wa mi kui ki Liliana be. Wan ma bit tote ki kero wa me penyu ne ki bot luak ni dok wa doare ati very sure ba ni mego fu dobi karo kui to. Obi karo. Pianti kinu tera ma wan wanero tiche peruche. Kere ki wei ki reri but tiche obi gak bu ma twale chwinwa. Dobi gak bu man nongo dana makiti eni pe yoto twal dana makay kilo I rwako kakamoni no chalo no dong no chon no miro bet kenyu tiu tiche kore ki kore mego Lilian 1 foot wa mari machalo ket kum 1 foot wa biduri kom dak chen wa mini tam zang ngwen metela wa bi mini pian wa noni ini romo foot kir ni ti jomo kene ka kar gidong tika karo u yobbe ne jomo kene wan pe wa mero chung bat wa bi chung ki dana mene ne ki wajo gin maromo konyo dano politik ti ko pa dano duju politik ka kano romo nu romo bili chalo kar nyodo da tien ka do mero katiki gi mine pedak chen no kano romo so gin mo kene ni mabinu ni gu bin gere kui pe kar mo lembe wanga olo tote ode ki jim mukene so amera waj botuni wa miu kui ki mego Dr. Lilian Abe be kotel wa machala woman MP Mekidum district foyo to twalo Olanya Gilbert foyo omera Odonga Otto be bino tore ka tiel ne wacho ne ni wa miu kui wa lego belo ba konju u yaba nyimu ka okaro utika tiel o pelwi waluo